ya karon talan karon soi chwa do to he karon ta na chan chu mi then kha chuan a thalai na nya patlam pang inge nula tangwal anti a natna a te nan la ma se han en nula kum song pali a no pa hian kai omani chu chu nu le pa tanga kai anni pa ka e chan shang shang ba ma kai chu mi a chan sex ba ma kai te poi an ong ki kan sha da mai ni chuan he atam per hi chu 25 to 34 ani ta chuan an next a 25 to 44 kum song lo pa ma aya tama po hian positive hi kan na mua kum song ria ta ron positive te po hian an oma chu wangin kan film for hi maya thei kan shet sia na maya en kum a po hian kan risk hi om thei ani ti kha kan shet a poi mo ma join kha a kum zo kha ka ron ta lam ani chuan hemi hi 95 99 kan dia hi tu na yan khogal kum le India ma phei chuan mai kan mai poi mo a chan chu tu na epidemic kan ti chuan pandemic te po kan dia covid kan shet kha covid to point ne kan control ang kan ti chuan pakhat a chuan kan zong ani thin khatro kan zong a kan test kan na te kan bola ka te chuan chu mi tang chuan kan huang khan HIV poi kan in test changai ni chu first 95 he to find them chu mi a chuan test to la ni ta ni hey lai si la kan QR code kan da le mun shuk sama QR code kan da mobile in maya garage kwan omboka chuan he lai landing a te po hemi QR code hi oma hemi QR code hi lo scan ula chuan in risk ka in shama chuan chu mi risk atang chuan in risk alo sang ni chuan in test me nei ro ti kha hemi find them lai he poi mo mizoram ai han tu na yan hemi gap ki kan na nei ni apa nei na chuan kan test ta low positive pal na bon omani kha chuan kha kan treat anai ni engineer kan treat am ART kan ti to kha pero chuan 95% ang kha kan mo chwa te kha kan treat anai ni chuan third 99 hi chu viral load suppression no kena om ja chu kan thi sena virus dat na shi om kha dam doi khan azuk ne ta azuk suppress ta ni chuan kha me han nun pa ngai shi set ta ke na nom thei ti kha kun hemi style ron karon sei do chu ta chuan hemi han kan soi to a thalai te ayan self risk perception om se self to ke mani ayan risk kan nei ti coming mai ko na kha kan nei ngai ni kan har chwa ngai ni chuan screening hi kan ti he poi mo ma thalai kum som ni pali ayan no pa ayan 72% hi is sex wanga transmitter ni ta chuan kum som panga chama som bakwa ka ra pe chuan 80% hi tu na yan a dominant ni 15 to 19 years at risk asawa ni chu wangin in testa in una QR code kan jam test scan na in test che poi mo ti lai kha oi la thalai te ka form te kan ni ko ka oi la yan scan ula in test ula ti kha karon so me tu chau ni chuan hi tuna kan soi chu ni ta break free ani ta mi QR code hi la do chang ko ni china ka lo de china helai ni ko scan the ani lo scan ula tu nai chut lai ko khan program han lai ko khan in scan the ni ti kha kan lo sha don ya chuan hemi kan scan ya counseling le support system oma chu mi chon atul amin ka mi ka alo chang thei chawa sa tum te no ma mi zo chong te pan language ka than the ni ti kha kan lo sha don ya chuan key service locator oma chu chuan kan in omna changa khoi mun nge nai ke mani ICTC intestinal to khoi mun nge nai ti te kha a shil thei chawa hemi thil he chong kai me ma kan vai nan lo nam chong kai la ti kha hei ka ron ta lam do ni chuan HIV testing hi ka ron soi war le do ni inge poi mo na chu early treatment kan la thei na kan in detect ma chuan treatment kan la ma chuan kan shi se la kan shi se na ka a chet pa lo ma le mi dang ne na kan kai chuan thei na ka transmit thei na chance kha atanya mani ti kha ron ta lam do ni kati kha ka presentation chu atopa invite sunga long thu ka saya voila online
你留俾先到先攞嘅波，出咗。會吹風入邊啲啊！係咪都全偷翻咯？全偷冇？會唔會都全偷仆㗎？啲都幾隻啊？啊，冇事都得啦。我嚟度推咗翻攞嚟。那你本身全都唔熟悉咯？你話一年嘅呀？啊，我本地都知點樣㗎。啊，你個媽媽讀書，啲隻書，小別人嘅麼？圖書博士啊。这些博士啊，你干嘛去读？以前我就过来弄啥，我这campaignこれしかできないレースはでちょっと見た。saya kalau ini mau saya tanya bang. Ya, itu tahu. 我们是现在这里，为什么不要变动的我们哎？所以都开始说过，你怎么当说话一样？Vẫn còn với mấy hồi là em sẽ sâu với quả tính HIV AIDS awareness campaign này đi đó na về số việc bị tê tấm thể với cơ tổ y cái nghề nghề sự kiện là gì đấy So far to see now, I saw it.
HIV สิ่งที่อาการของเทวกอันนี้อันดุดแล้วชวนกันฟิลปลุกตัวเราฟังแต่ข้ามั่วที่เส้นที่เราได้ทำกันเราเป็นเฮนี่จู่โอ้ยตีเร่ๆเราตัวฟิลตะการโดนนะปีเป้ตัวนี้จู่มั่วตุนัดชวนไอ้ที่กันไก่เหตุการณ์ที่เราเล่นสวดการที่เขาช่วยเกี่ยวกันจู่มิตรเจ้าไปหมดจู่เที่ยวปะขนมเล่นกันจู่ไอ้ที่นี่กันไก่เหตุเราตามั่วเชื่อมันฮีทอลุตุกันเชื่อเราจะอินโดอิเซปเทลุตุกันจู่มาจะอินชิลข้างไอ้ตานี่จู่เล่นสเปอร์ชวนอุ้ยเอ็นเดียวหันเอ็นสุดเดียวอันนี้กว่าเวลอันนี้ไก่เวลอันนี้เนื้อตุไก่เหตุจวงเนี่ยเราไอ้ตัวเด็กไอ้โจ้วิจิตรเด็กเดี๋ยวองศาอีกไก่เทจอรันมุนเสไอ้ชายที่สิไปแต่ข้าเราก็เสียตัวตาเสเทจอน้องปักเฟลกันเดี๋ยวเลขาเต็นซิร์โอ้ยยังฟิอาเขาเวไก่เทแล้วส่วนเทคนกันเชียร์ไปหมดนี่ส่วนไอ้ที่เนี่ยโอ้ยก็อินเตอร์เฟนซ่าไอ้ก็สเตตัสที่ก็ช่วยซ่าไอ้ที่ส่วนเพื่อนไอ้ก็แล้วมึงไอ้สู่ ICTC โอ้ ICTC ส่วนนี้ที่เซ็นอัฐโนี่ฟรีไงนะคะที่เซ็นค่าอัฐโนี่มีเดชสักเทนี่ส่วน HIV กันใกล้เราที่เขามีเราเอ็นสักเทจุดตาละทุรุกันอยู่ส่วนโม่ทุรุกันเสียเทไงตรงที่ isolation ซึ่งทุรุเสียมาส่วนจะมีตรงสุขบันเทิงยังอีกเรื่อง healthcare เราดีกว่าเราบันเทิงซึ่งละที่บันเทิงนั่นจะจู่มีจะรังส่งcivil hospital ละเดซ MC เตเล district hospital ช่างอาจจะพูดตัวองตัวกันสบายกันเราบันเทิงเช่าโดนเนี่ยก็คำตอบเจ้าICDC là cái khăn nên của những cái siêu năng test tiêu thể đó, cần phải test tiêu về nơi mình nhớ. 예, 누가 어디서 한대요? 이 테스트 없이 쉬는. 아, 이때 저가 왜 이렇게 왜 같이 나는 거 보고 있는 그리고 그 테스트 감사합니다. 가서 설레고 여기와 라이브와의 민간한 분들의 레고지가 행동을 시작. 아니, 내가 좀 그것이니까. 가서 설레고 제보 끝은 인사 꼴도 동기예요. 어떻게 빌려나? 엄마가 너무 쟤도. 헤이, 너네가 보다 더 좋아야. 아니, 하지.
này số ra là về hậu kỳ thì gì điều là chụp anh điều là chụp anh và điều là bị anh đi chú trọng HIV水平有时候呢为那个control啦đấy là sẽ tập về tâm tập viên ở cái thể chế sự cái gì con đi cái HIV sự cái này thì có sẽ bị phát ra trong hai cái là là chú trọng cho những cái này sẽ tập về tâm cái đầu thì là sự mà sẽ chú ý làm đối ấy tôi cũng cho cái này chú nào sẽ bị sự là vì anh muốn cho cái đó anh nói sự hậu quả ít tuổi cũng trong một thời quy định mà sẽ tập tập nó mà sẽ cái chú hệ như thế cái lâu quay tổ quốc xe anh cứ nghe nhóm cái nó để tầm tuổi ông rất là lâu thì đâu để có HIV sự phá phải sống về đồ đấy cái này về chúng mình sẽ cử cho ICDC là cái bộ bác sĩ anh là về đa trọng văn thì anh nhìn không chú giờ nó để dễ mua ý là cái đó thì nó vẫn hào tập mình em không được mình đi学了mình không phải cái người nó mình là cần đi sản xuất cái gì cần lớn nó tụt ô trẻ tụi cái gì ngoài đấy rồi sự ta là cái lá của cái nó này rồi nó HIV/AIDS về cái gì sẽ có cái này luôn này cái sẽ quy là bên anh đồng minh là suy cái suy quy là là một thế cái là mình xem qua cũng lệ choáng ta anh này thì tụi mình sẽ là lâu đi quy về nghe xem stop the stigma share the needs of anih lâu tâm hùng bốc tu anih cái đó là Mizoram beihpui ke kanau se na idam ki lo na HIV/AIDS su anabei lo ten aka an kai thar lawa adar se purve na to thin ka kan nei pe turin third phase intensified IEC campaign 2026 su long takin ka honge Person kan ngày hôm takin aron soi do an ke sang sang kan in kan keynote address tu Dr. Theih dikhan thil kan shet tur ong moi thil lam tak kha aron soi do hoka chu ai le hoka mu nom le thin non ti chiang tu Aizol College of Nursing then skit hangin importance of early diagnosis, late detection and its consequences come anon edira mau nom ta be ma voi khat sa chu ko tin ben sak le mu nom be ale it's one the community plan and Mizoram State AIDS Control Society M6 tartanga Mizoram HIV/AIDS lo na ko kan be thang ko mo ta intensified IEC campaign 2026
nupui pasal kan nei lo nia HIV nupui te pasal te kan lo nei le chu question dia era ya e ma ti no ma chuan ka da thi na test vitamina test divek maina chu da chuan mizoram mi pui mi noi som par lek chu kan in test non le na nga chu da chuan tu na highest prevalence kan ni 2.86 up kan din na hi ART kan ei chuan thi pha na kan mang don lo ni thi hi ka ngai kwa na lo ni na chu bang chuan voi no ka zong song te po hi HIV test kan ei nge yang ti India ma ku India ke zong ba ni phak te ang nge na lo me an za ba ni la in test lo kan ko in test pe kang ku chuan ma ni to khan ben lo ra college students sang sari lai HIV AIDS space an ku chua ba ti ka apai ra la maya in lo sha le ga ni an still for class 1 in it to the to lo ni e bi in an trong na chumin HIV AIDS ka chu an pung e ni ka sia ma an je sa sira India ra HIV AIDS be tam na der kan ni kan se ko hi India not prevalence rate aya kan prevalence rate sam fan hi mam an tha in di le ko karinga chu mi ti le na tan chuan ko ina lo ka khom te chau kon ya tha ni tam se ta kan chwa chuan kan grade ni kan inyam thiam ti karing chat ni kumina ko kan ram mo ta intensified IEC campaign kan kan pui le ko ni kan lo ma atul chung 12 August atanga October to take out donor he mi hun chung ya HIV AIDS chungcha kam te ang ber the dar le mi pui te sha ira zirpi te war ta kal pui ani anga abhi takin kungal ta hoting ta kal mala to na HIV test war sa ura dal na bi kan pui ber lo tu ani le don ta ani he campaign ta na kan mala chu pura ya sorkar caution domai pole pui ta te kan chan da ni kan pole te don ani chu avangin he kai wan ta ma kan la pole nge ka bai se ya chu ya ro chwa atu sei lo ai chu zong som lai lo ka ko mai ni lo pon ma TV te le YouTube ba te lo ai chu te kan ho ni chuan chu ya ma tran la cheu chuan ka som ka me cheu ni kum dang ai kumin campaign dang nan tu chu sorkar da noi in OPD area a dang lo te tan ol sam so ka HIV screening de neih te ur po sa ani don ba ka dang loi na thok tu te tan HIV AIDS Prevention and Control Act chungcha zirtirna kal pui ani don ho ka special ne don ani he ba ka yan village health and sanitation de ya de no am le an kawppui te tan na wai le an kawppui te tan syphilis de HIV screening de kal pui ani don ho ka kum dang so ai HIV test kal pui war ani he tang ya